Hernandez. Paning Banal Espiritu, ingginong sinabling mebye mantabi kaya kayangan. Pakamalang kong kapatid, adunang Domingo Jesus paita siya banwa. Lakwano po rening alagad na at may nabili niya kareng alagad na nga na may kakalugod kayo nung makananura kayong liguran. Manatiling mikakalugod. Uling abalo daring tao king alagad na kayo nung mikakalugod kayo nga ng Isus. Dakala po rin lulugod kalupanan ng ginotamo. Anya pinating gera, ating danok, ating mikakasundo, maguluya pa mo rin ng yato, metong may buri ng sabihan, etapa, may kakalugod. Para karing pinandit, etang mo pepakiting lugod tamo king Diyos at king metong at metong. Sisyan tamo pa iti,
manyawat tamong kapatawaran king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, emo mo sinabing kaluguran da kayo, nune pepakit na yung lugod na king dapat, Ginoo pakalulo. Kristo Jesus, pepakit mo yung lugod mo, inyang menaral ka, pepakayapan mo na ring masakit, at pepatawaran mo na ring may kasala. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, adwan mo kaya kami, king kami makanyan muna naman yung gawan mi, nung nanong depatan mo kaya kami. Ginoo pakalulo. In Diyos sa mayupayng totoo pakalulwa na katamo, at king papatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana king biye alanangga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo, o mapamakalulong ikpami, ikaw ing talapagligtas mi,
lingusan mula king pakalulumo, ban king pamanyal pantay rakang Kristo, kam tanding tune katimawan, ating biye alananggang pengakumo karela. Itihadwan mi king kapamilataning Ginoong Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, Dios manggaman king alanangga. Pamamasang ibot, king libro, ring dapat da, ring apostol. Pablo at Bernabe, may balik la ka rin Antioquia ning Pisidia. Kay badang pepaindalan Listra, ampon ka rin Iconio. Pepasik na nga dalalob ding alagad, adis nanda ka rin, at inusukan dalang manatili, king kasalpantayanan. Kailangan tangan dumalan akasakitan, ngarang sinabi, bayo tamo milob, king kayariana ning Diyos. King balang metong kareng kapulungan, tinuldo lang makatwang talapanibala, at kambening pamanalangin at pamagayuno, peniwala rala king Gino, akarelang penaligan. Dinalan la Pisidia at miras la Panfilia. Kay badang penaral ing amano ning Diyos, karen Perga, tinaglus lang linus-lus karin Atalio. Manibat Atalio, miglayag lang pabalik Antioquia, nung nula kamumulan, may panibalan king grasya na ning Diyos, para king obrang ngeni, ikwara ng agampanan lupos. Inyang miras la Antioquia, tinipundala ring miyembro na ning kapulungan, at belitarangan ing sablang depat na ning Diyos karela, at nung makanano ning biklat ning Diyos, karing pagano, ing dalan apain turo, king kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. Sumulong ka ring puso mi, ing lugod mo, ing lugod mo. Ulitan tayo po. Inubustan mong sumulong ka ring puso mi, malugod siya at mapaglunos ing Gino. Banayad siya king pamimwa at ekukupas ing lugod na. Mayap yalub ing Gino karing sabla, ing kayang lunos at king sablang dapat na. Inubustan mong sumulong ka ring puso mi, ding sablang lelangan mo, puryanda ka, o Gino, at ding memalen mo, pasalamatan da ka, ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian at ing kekang kayupayan. Inubustan mong sumulong ka ring puso mi, ipakilala dala ring sabla, ring mayupaya mong dapat, at ing maligaya ng kamalan ning kekang kayarian.
ang ipamag-ari mo alang kapupusan, ari ka kapilanman. Inubustan mong sumulong karing puso mi, inlugod mo, inlugod mo. Inubustan mong sumulong karing puso mi, inlugod mo, inlugod mo. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Ako iwan, ikit ke ing metong abayong banwa at ing metong bayong yato. Alane ing sadyang banwa at yato, alanya naman ing dayat malat, at ikit ke banal a syudad. Ing bayong Jerusalem, titipayang ibat king Diyos. Antiyamo ing kakasal makagayak, yabang salubong king lalaking maging asawa na. Kabud-abud, dindamke ing masikan asiwalang ibat king trono. Ngana, ngeni ing tuknanga na ning Diyos, at yu libutad ding tao. Manuknangan niyang kayabeda ring tao at maging balen nala. Akayabere ing Diyos at ya ing maging Diyos da. Pulisane ing luwa kareng matara. Mawala na ing kamatayan, ing kalungkutan, tangis at kaplas. Uling dingbage, sadya linipas nala. Nganang sinabi nitang makalukluk king trono. Ngeni ibayu ke ing sablang bage. Ing amano ning Ginoo. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Babiyeke kayo ing metong bayong kautusan, mikakalugod kayo, ang timonong makanano na kayong liguran. Ing Ginoo mantabeya kaya kayo. Pamamasay bat king maya pabalita agpang kang sanwan. Kalako ng Judas nga ng Jesus, ngeni mipaligayane ing anak na ning tao, at king kapamilatan na mipaligayan niya ing Dios. Nung king kapamilatan na mipaligayan niya ing Dios naman paligayaning agad ing anak na ning tao. Anako, ditak ng panahon inga kayabe yuko. Babiyeke kayo ing metong abayong kautusan, mikakalugod kayo. Nung makananura kayong liguran, makanyan kayo namang mikakalugod. Abalo daring sablang tao,
king alagad da kayo, nung mikakalugod kayo. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Mayapayabak po kay katamongan. Pwede pong pakigreet tala with smile, deng kasiping tamo, mayapayabak kapatad. Inyang seminarista ko, atin ko pong abasang metong alibro, makapatungkulya king magdili-dili ng Canaan ning Diyos. Nga naking libro, the only weakness of Christ is His love for us. His love for humanity. He was being crucified and died on the cross because of His love to all of us. That is His only weakness. King kanako pong recollection, inyang milabas sa Martis, King Parokyana pong Apong Deo, King Holy Cross Parish nga ko, Jesus died in a very humiliating way because He died on the cross. Bakit? Sabi ko iti, uling kanita, ding mapapako mo king krus. Inyang panahon ng Jesus, ilapin ding tawong makasalanan. Ilapin ding taong ating kamalyan, king lipunan. Dapat kapatad, iting panlalawe, binayo na ning ginutamong Hesukristo. Ing krus, as simbolo na ning pamikasala, megin yang simbolo ning lugod na ning Diyos para kay katamo. He can offer and sacrifice His own life for our sake so that we can be saved and protected from sin and death. Because Jesus loves us so much. Inyapin kaluguran kong kapatad, mabiyasa tamo sanang lugod, kalupa na ning Diyos. Love one another. Mikakalugod kayo. That is the invitation of our Lord Jesus Christ to all of us here. Mikakalugod tamo nung makanano nakatamong liguran ning ginutamong Hesukristo. Inyapin po kaluguran kong kapatad, pakisabi ka rin kasiping yu, kaluguran da ka kapatad. Ikayo po. Ing panagkat kaya katamongan kaluguran kong kapatad, mabiyasang lugod kawangis na ning kang Kristo Jesus ang malugod. King Ebanghelyo nga na, dirinan da kayong bayong kautusan. Mikakalugod kayo, antimo nung makanano da kayong liguran. Dapat nung lawenta mo, kapatad, da kalyalupa ing lugod. Nanularetang 3 distinctions of love. Kingamanong Griego, mayayawos lang eros, philia, and agape. Eros, philia, and agape. Mumuna, eros, iyapin itang lugod dareng adwang miyasawa. Itiya ing mayayawos a romantic love or passionate love. Ing kadwa naman pong lugod, yapin niya po ing lugod ausan tamong philia. Iti malalarawan niya king lugod mo, kareng kakaluguran mo, o kaya naman kareng akakayabe mo, o akakarungot mo, aldo-aldo, king biye mo. It is a friendly kind of love. Ing katlo naman po, yapin niya po ing peka importanteng dili, ingausan tamong love, agape. Agape, iting lugod ay ni papakit na ing lugod na ning ginutamong Hesukristo. This kind of love is divine, unconditional, and sacrificial. Iting lugod ay ni yapin niya ing lugod
ayuyutos na kekatamo ning ginutamong Jesucristo king ebanghelyo. Love one another, mikakalugod kayo. Panagkat kekatamo kapatad, lugod tamo, kawangis ning kang Kristo. Lugod ang mayayakit king krus, lugod ang makasadyang pailasa at magdusa para karing pakamalana. Makanyanya ing lugod na apangumbira ning ginutamong Jesucristo. O ita ing dinantamong ulaga, mikakalugod kayo, period. Tandaanan tamo, ing lugod ng Jesus alang kondisyon. Iting lugod na makasadyayang magsakripisyo ampong mamatawad. Iting lugod ng apo makasadyayang magsakripisyo ampong mamatawad kay katamongan. Halimbawa po, akit may kanu iting lugod aagape king makanining paralan karening halimbawa. Ingima, anong nuka rin, agyo ng idye, ing gana para king pakamalana. Nganapin subunan niya mo, biene pa king kayang kakalaguran. Ay anak, that is a kind of love. That is a agape. O kaya king metong akapatad, ang makasadyang mantabe at sumaup king pamilyana. Karing asawang alang sawang papalto lugod, king asawa na. Karing anak asesese, king masakit dang kakaluguran, king masakit dang pengari. Karing tatang amapagal, mumuli iba't king obra, bang misadsad, king karelang die, pamilya, at aliwa pa. Tandaanan tamo po kaluguran kong kapatad, deting halimbawa, tao lang bisang maging mayap. Tao lang bisang maging banal. Tao lang bisang maging tune, Kristiyano. Makanyan mo naman ding papaltodo, lugod lang agape. It is a self-giving love that makes their humanity complete. Tune lang lugod, deti. Manalumpakan la king lugod na ning ginutamong Jesucristo. Question po, ano ba ang tunay na tatak ng pagiging tunay na Kristiyano? Pakibat po, it is love. Pagmamahal, lugod. Yapin niya po ing tatak na ning metong a Kristiyano, potang biyasayang lugod. Ito po ang imbitasyon o utos na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Nga na, I give you a new commandment, love one another as I have loved you. This is how all will know that you are my disciples if you have love for one another. Makikilalang tayo'y tunay na Kristiyano kung marunong tayong tumulong, marunong tayong magsakripisyo, at marunong tayong magmahal katulad ng ginawa ni Kristo. Love is a Christian identity, and love is our identity as well. Kaya kung tumanggap ka ng pagmamahal kay Apo, tumanggap ka ng grasya kay Apo, matuto ka ring magbahagi ng pagmamahal at grasya sa iba. Amen? Kanya po, pakisabi sa iyong katabi, matuto kang magmahal, kapatid. Ikayo po. Sa kasalukuyang panahon po natin, maraming paraan kung papaano natin makikilala ang identity ng isang tao o grupo. Kung grupo ng mga nakasutana yan o may istola at nagmimisa, madaling kilalanin yan. Sigurado, isang pari yan. Pagka naman po siya ay nakabelo,
sigurado yan ay madre. O kaya naman po, nakita mo yung isang community na nakasuot ng damit at may nakaletrato ni Apo sa kanyang damit o sa kanilang damit, walang duda, mga volunteers yan ni Apo. Ganon din ang mga pulis, doktor, teacher, sundalo. Madali silang ma-identify sa suot nilang uniforme. Pero kay Kristo, ang identity natin o ng isang Kristiyano ay hindi nalilimita sa kwintas na may krus na nakasabit sa leeg mo. O kaya naman, sa rosaryong palaging daladala mo. It goes beyond much farther than external habits or uniforms. Wala yan sa paraan ng pananamit natin, but in the way we show and live the love of Christ. Kung papaano mo binubuhay ang pagmamahal ni Kristo sa buhay mo. Minsan daw po ay na-interview si Mahatma Gandhi. He was asked about his view of Christianity. Ang tanong po sa kanya, ano po ang masasabi ninyo sa mga Kristiyano? Ang sagot niya, I have great respect for Christianity. Wala pa akong alam na isang tao na mas higit sa nagawa ni Kristo. In fact, there is nothing wrong about Christianity. But the trouble is with you, Christians. You do not begin to live up to your own teachings. Hindi nyo naisa sa buhay ang mabubuting katuruan ng simbahan. Kristiyano nga tayong itinuturing, hindi naman makakristyano ang ating ginagawa minsan. Pangalan lang tayo, wala sa gawa. Nasasabuhay ba natin ang halimbawa o ang abilin ni Kristo noong huling apunan sa atin? Sabi niya, mag-ibigan kayo. Nagmamahalan ba kayo kung parati na lang kayong nag-aaway o nagkakasagutan o nagkakasubukan? Nag-iibigan ba kayo kung parati na lang mura ang naririnig ninyo tuwing nag-uusap kayo? Nag-iibigan ba kayo kung palagi na lang kayong nagsisiraan? Nag-iibigan ba kayo kung nandoon palagi ang pagtataksil at pagkasuklam? Nag-iibigan ba kayo kung palagi kayong pinagmumulan ng gulo at kawalan ng katahimikan o gera? Bakit hindi natin tanungin ang ating mga sarili, mga minamahal kong kapatid? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Karapat-dapat ka nga bang tawaging isang tunay na mapagmahal na Kristiyano? Inyapin kapatid, nung bisa ka kanung maging mayap, bisa ka kanung maging banal, bisa ka kanung maging tune at malugod na Kristiyano, you must follow the footsteps of Christ. You must follow His invitation. You must follow His commandments and His missions to love one another. Pwede po bang pakisabihan ng ating mga katabi, sumunod ka sa kautusan ni Kristo? Kayo po? Tunepin kaluguran na katamong Apo, the final manifestation of Jesus' love, kaya bakit nakikatamo when He died for us on the cross? Inyapin, the invitation to all of us is this: we are called to pattern our love on His, to pattern our love on the cross to Jesus Christ. Pakyapusan, ampong tularan, ing lugod ng tune, ampong dalise. Bisa kayo po bang lugod kalupa ng Kristo? Yes or no? Yes. The love of Jesus is unconditional.
kaluguran na katamu, bistaman makasalanan tamo, ang gaman ngeni. Nga napin San Pablo, king kayang amano karing Roma, Romans chapter 5 verse 8. When we were still sinners, Christ died for us. E nakatamo kanuliguran Jesus, uling banal, mayap ampong santo tamo. E namurin si karan Jesus, ing lugod na kaya katamo, king kapamilatan, ning kayapan tamo. Adapat ketiking yato. Ing lugod na Jesus, ing lugod ng apo, para ya king eganagana. At awsan, at agkatana katamo, ning ginutamong Jesucristo, bang lugod mo naman, para king eganagana. Tandaanan tamo po, nanuya man estado, makasalanan o banal, makwalta o pakakalulo, may na o masakit, kayap o masakit, may na o masikan, dapat langan miluguran, antimo ing lugod ng Jesus, karela, antimo ing lugod na kekatamongan. Nganapin po nitang metong nga libro nga basa ko, sinulat ng John Rose, I quote, Christians must be known by their love, not by their hatred, because love is our identity as Christians, as followers and disciples of Christ. We must have love before we show it. Love must be the root and the habit of all our actions. The distinguishing mark of Christ's disciples must be love for one another. Jesus said, "This love you have for one another, everyone will know that you are my disciples." End of quote. Apal to tamo, kapatad, na tunay na katamong disipulong Kristo, nung biyasa tamong lugod, karing kaparatang tao. E tama mili, nanuyaman estado, nanuyaman kabilyan king bena, palto tamo, ing lugod tamo, karela. Nung makanano ng pepalto Kristo, ing lugod na para king eganagana. Inyapin kaluguran kong kapatad, markan me ing bie at panugali mo, king lugod ng Kristo, king lugod ng Apo. Inyapin kapatad, nung makanano nakatamo sanang liguran at lulugurang Kristo, uning Diyos tamong atsubanwa, ikatamongan sana, king saup ning grasya, ampong pamanantabi na ning banal Espiritu, we must love one another. Mikakalugod tamo, antimo nung makanano nakatang liguran ning ginutamong Jesucristo. Ngenit, manggaman king alananga. Amen. Talakad tapo. Sasalpantaya ko. At kang Jesucristo, ang anak ng bugto nga ginutamo, ingagli king upaya ng Espiritu Santo. May bayit Ibayit kanuan kang na Maryang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, ni pakuya king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldos, sinubliyang nebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sikpang mayupayang puto. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabye, ampong mengamate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king banal na Iglesia kapulungan, king pamisamak na ring banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang niering mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamo kambening meto nga puso at meto nga siwala banin Dios pagkaluba nakatamong maragul akaginwan lugod kaya karing kaparatang tao at nga tamong sumabi ginubustan mong sumulong karing puso mi ing lugod mo. Ulitan tayo po. Nung eta kimot at dapat,
maging sa bagal tamo king pangimot ning Dios, ban sumaup king tao, ipanalangin mi keka o Ginoo. Nung eta mulat, ing Diyos manatili ang tahimik, ipanalangin mi keka o Ginoo. Nung eta makiramdam, ing Diyos manatili ang alang daramdaman, ipanalangin mi keka o Ginoo. Nung etaya italakad iting yato, ing Diyos manatili ang dayuhan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Nung eta mamatula at pasikanlog, yayan tala tamo ing pakalulo ning Diyos, ipanalangin mi keka o Ginoo. Nung eta mi kakalugot, ing Diyos manatili ang ala, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasen, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Diyos, magdili-dili, emiya apakiting lupa mo, katmuan mo kami, king kekang lugod, at maging salami na kami, ning kekang kayapan, king metong at metong. Iti adwan mi, king lagyo ng Kristo, aginumi. Amen. Apoyantaya, Korderong menatbos karing tupa, I Kristo ngalandong isansala, Ding makasalanan kingit pasinona. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magari kapilan man. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabihan mo kay kami, Maria, nanumong ikit mo kabangdanan. Pikot-kotan ang ening abiya, naman sa napingin. Hallelujah, 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 hallelujah. Aining Paskwa Moriandaya, Korderong menatbos karing tupa, I Kristo malandong isansala, Ding makasalanan kingit pasinona. Hallelujah, 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 hallelujah. Biet kamatayan ni Askala,
para King Demetea. Dapat mabiyay at magari kapilanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Ding anghel ka rin patutwanda, pamburol ka rin at sulapan. I Kristong kakong kamanayan mabiyak, kaya kayo muna ka rin Galilea. I Kristo tunepin mabiyak, hariming mata kong pagkalulolo. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Kapatad, baiting kakatamong daon, matanggap yarapaning Diyos, ikpang mayupaing totoo. O malugod ay pami, king kapamilataning pamakiabemi, king pangadaw na niting banal as sakripisyo, papalyarian mo kaming mirakayanan king kadyosan mo, ing katutuan aakilala mi keka, may patutuan ni sana karingaliwa king mayap ming panugali, itiyadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi, ing ginuman tabiya ke kayo, itasyo ring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginotamo, tunepin karapad dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabus, ing puryan ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man o ginu, lalong-lalo na kaniting panawon, amiyay niya Kristo ing Paskwami, king pamidaon mi king katawana, king altar ning krus, miyadilan lang ganap a sakripisyo, ring ayin ning matwang tipan, at king pamiyampang na keka king sarili na, para king kaligtasan mi, yamu kabud ing pari, yamu naman ing altar, at yamu rin ing kordero, ing ganap a sakripisyo. Inyasat maglapo king tulang daralanan niting Paskwa, ring sablang tao king mabilog ayato magsayala, antimurin ding sablang upayang pong angheling banwa, darali laking ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan,
ulinita ipanigapumi, itugtog may nga espiritu mo, anti mo ang titipangambun, kareting ayin mi, ban pabanalan nala, at parakya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning Ginoong Jesucristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lob dinaw ning biyena, king pamaylasan pong kamatayana, kinwaning tinapi. Pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinapi, dinwang ni iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikay man at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang ni iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikay man at minom kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pangalananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Dapta niyo iti king pamikagana kayo kanako. Ipasyagdaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ening gaganakan mi oig pa, o mapamakalulungig pa, ing kamatayanan po ning pangasabli ng mebye, daraon miya kaya kaiting tinape ning biye ating kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepelarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng lewo ing papami, at i Florentino ing obispo mi, ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari at diakono, lalong-lalo na di Reverendo John at Reverendo Harold, ding sablang magpari at magmadre, at ding sablang tapat, susuyo king banal akapulungan mo. Kanakan mula naman ding kapadad mi aminuna ng pepay nawa king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, pakaluluan mo kami, idala mulat ding sablang mayang nabiyemi, ketang masalang harapan mo, pakaluluan mo kamingan, dawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening Nuana Birhen Maria Induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering Nuana Apostol, ading sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apurian ng pong apaligayan da kasana, king kapamilatanang,
Jesucristong anak mo. King kapamilatana, kambena, ampong kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos igpang lubos mayupaya, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan ang pamlugod king pa karing amanong tiro na kayakatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o igpa, malugod mang ipagkalabing kapayapan king panawod mi, ban king kasugpaning pakalulumo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at may kabiyos kami king alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan ming panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi Yesu Kristo. Uling kekain kayarya, ating kayo mayan, ating ligaya manggaman, O Diyos sa ikpami, ing ginuming Jesucristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, noning pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ng pangpisan metungan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Ing kapayapaning ginuman tabi sana kapilanman kaya kayo. Antimong metong nga pamilyang mikakalugod kang Kristo, iyag pangtayang ngeni, ing waganing kapayapan king metong at metong, kapayapan po kaya katamongan.
Kamalan kong kapatad, o ining ginutang Iso Kristo, alinugod kaya katam. Tanggapan tayo batayang atularan king pamaglugod. Uling nuwan na ding mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, kaya matampang tanggap kaya ka, dabadigas may Huwag limutin nakarang araw. Sariwain kahit balik tanaw. Takip silim di man mapigilan. Sandali lang ang piling. Iyong bilangin ang bawat sandali. Kagalakay wariwalang pating. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kita tunay. Ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking imig at ako sa iyo'y awit. Alaala ng pagkakaibigan, sa puso itago't ingatan. Sa pagsilay ng bukas tingnan. Alaala at puso'y isa. Minamahal kita tunay. Ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang
Manalangin tamo. O maganakang igpami, manatili kang mamantabi king balayan mo, at sablang milaw karing banal a misteryo mo. Manatili la sanang mibabayo pamibiyebye, itiadwan mi king kapamilatana mo rin Kristong ginumi. Luklo kayo po sabli, umunang dili dakal pong salamat, king kayong pamanyimba, may kadanting metong nga pamilya sisimba kayo. Abe-abe mga di, abe-abe sisimba, bangkanita abe-abe, antimorin, King Ligaya Banwa. The family that prays together, stays together. Panikwanan niyo pong miyabe-yabe, sisimba mga diyanting metong pamilya. Paniko pong sasabihan, kanitang magmisa kami karing eskwela karing anak, mag-offer la ring anak. Kay ba't nang in-offer, impong sasabihan ko karing katikis, ibalik yung pasibayo. Sali kayong notebooks o kaya pamangan, isublita mo karing anak. Bakit po mag-offer na ring anak? Ban kanita, aturwanan talang mag-offer. Nepo, kami interesado kitang magkano yung binyena, lipo. Kayong pengari, ngeni pang anak laring anak yo, tuturwanan nyo lang mag-offer how to support the church o kaya yung parokya o kaya yung shrine. O ita po yung pakin. Nyapin, ituloy lang mag-down. Baloy po yung akakit minene, manibatin niyang may destino ko keting ang angeles, ding pengari sisimbala, ding anak da, ela sisimba. Kaya kayo po ngeni, ikayong pengari ting anak, sisimbala po rin anak yung. Nung sisimbala po dakala salamat, at tuturwanan nyo lang. Kailangan kaya biyula anak lapang balati, titrain nyo nala, tuturwanan nyo nala, iyangan nyo la, king kasal pantayanan. Total, o itayong pengako yun niyang kinasal kayo. Po? So, Jesus makuya, pepayta siya banwa, adwanang Domingo, tangkadwang Domingo, pag-celebran tayo po the Ascension of Jesus. Pero baya po meko, penabilina no ring alagad na, love one another as I have loved you. Love one another. E na po sinabing, love another one. Po to, you will love another one. So, may kakalugod kayo, antimonong makananura kayong liguran, ing batayan ning pamikalugod, iyapin ning lugod ng Kristo. Inyapin po, tandanan nyo, melalang tamo king wangis na ning Diyos. Nya kailangan kawangis tayong Diyos. Ing Diyos lugod ya, kailangan lugod tamo. We were born to love and not to hate one another. Nya sinabi ng Jesus, penabili na, karing alagad na, abaluda king alagad na kayo, nung mikakalugod kayo. Karing pong pengari, ne? O tangatsula ring pengari, mikakalugod la ring anak. O tangalano ring pengari, mipate-pate na la. Lalong-lalo na po tang makwal tala, keng pibandyan, deng aliwang anak, mipate-pate la. Po dapat makanyan. Nung sinabi ng Jesus, mikakalugod kayo, mikakalugod tam. Nung makanano nakatang liguran Jesus, nyapin po yung crucifix mama ko. Akakit siya po yung crucifix. O ining lugod na ni nga pong Ginoo, dinawo na yung sarili na para kaya katam. Nyapin natin tang misa, itang anyang matay Kristo, nebinyening Santa Misa, ban kanita itamo kalimwan, ing lugod ape pakit na, do this in memory of me. Daptan nyo iti, kay ba't makinabang tamo, what we partake is what we become. What we love, we become what we love. Nung kaluguran tayo, Jesus, kailangan tularan tayo.
Jesus. Nya, lawen nyo po at ang lulugod tamo, ikay pong may asawa pagmasdan nyo, uling may kalugod kayo, may wawangis kayo. Kawangis siya yung asawa yo, e puking itsura. Pero rin alma, may wangis na lang. May wawangis kayo kayang ugali. Nung kaluguran tayo, Jesus, we become what we love. Nung kaluguran mo yung pera, maglupa kang pera. Pero nung kaluguran mo yung Jesus, maglupa kang Jesus. Yan, nung makanan yung linugod ni Jesus, makanyan tamong lugod. Nagsakripisyo ya. Ing paninang isipan yapin, ing ikaligaya tamo, ikakayap tamo. Niya makanya niya ping lugod. Love one another. Deta mong ating lugod. Ilang miras king banwa. Tandaan niyo po ini. Because God is love. Deta mong ang linugod, kalupa ng Kristo, ilamong miras king banwa. Niyang gangin, nung ako palulugod, kalupa ng Kristo, misipta na po. Ding miras king banwa, ilamo retang lulugod, kalupa ng Kristo, because God is love. Amen? Nandin sabihan ng apong dyan, sabihin niya mo, may kakalugod, kaluguran da ka, ginoko ko, pekirandaman da kayo, lulwal kay ngarong. Nya, anya nga tsuko po ka rin alwang parokya, igritula manibat ngeni, good morning, good afternoon, good evening, patukiye, ing sabihin nyo, I love you. Amen? Panayang papatuki, I love you. Sabihin nyo kayang asaway nung atyo, I love you. Kay ba't na nita, tampang lingan ako. Kaya po lugod itan, ing lugod, papakit, papadama, king kaluguran mo. Niya kailangan, may kakalugod tam. Amen? And sin. What is sin? S-I-N. At the middle is I. Sin is the refusal to love. Potangin na kalulugod. Gawan mo na yung gawan, may buri mong gawan. That is sin. The refusal to love. Sana po, nganing tinggap tayo, Jesus, king banala pamakinabang, maging kawangis tayo, Jesus. Maging kawangis tayo in Diyos. Because we were created in the image and likeness of God. Be like God. Be like Jesus. Amen. Talakad tamo po para king final blessing. Ingino man tabiya kaya kayo, idukoy lareng buntok at maniga po king bendisyoning Diyos. O Diyos sa ginumi, idwang may iba't banway gamat mong mapanyaw, karing sabla mong anak, ban kanita pagdulapan da ka king kabilugandang puso, pangaytulin da sanang kamtan keka in sablang matulid dang kayadwanan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Ing misa mayari ne, umena kayo, king lugod ng Kristo, bangkanita suywantaya, king mitmong lugod mo naman. Salamat, King Dios. Sinubli ang bebe, Alleluia. Sinubli ang bebe, Alleluia. Sinubli ang bebe, Alleluia. Alleluia. Atong sikwel na lito